Misa bulu berkali na sema tuma na kabe ni bakan ro musinga ni ko. Ya woni ndendre ngamu da na ba ito ko di na imbiskete da linji kene kana kambani. Ko ni singa ni ko na kabe ni singa tu siti ya Super Tuesday wala ni berkati ni weekend. And the sema tuma isu ko tu na kana kabe na ko. Lebra mo la marna no mina sa kabe na no. Tu na mambulo ba yen ni ya waining golo. Turangan ni raki-raki mai ra arnendra betul lagi na ba Moses Steven turangan ni libuka obalau o Joseph Rokorabia lutu weni mala na itasiri o gego da kumbau turangan imbau mai telebu o karua chiwa tale mai baba langi bulia ono mai kada bunum karua ya right tu siapa cukup mai ana tolu songo bulu kapa Callaghan Esmond Waga New South Wales sartu sar tu mai ana ya kan binaka ni ko korba turang ona suka mai na sana ba orang-orang ya chone bunimbola abate ke ya nabili nasa mai bonua kulara rawangan de na tu mai na bonu ni ya Lingkaran ko bikit itu. Easily. Rombo ngandre bital ka. Right. Ngandre ba may rombo butay tal tungan ngandre kamo demo. Pero do baro tal tungan mekin na be ka bitaw doksan. Toto ko kemo ni ita. Balta toto tala kim rona turanga balta na raki sa popolek sar cukup may dapat sa tutol na to siningon. Ay to barta to kana sigana no. Siga mo rombo kana na makina fuku ni Fiji Showcase. Tala kin ayo. May bukan itu na mo itabi cikin naturang. Iya na back to front. Iya back to front. Wabi sa mga na matsere. Matsere ko baka tani nga na ngona nga kina setup. Right. Ni keda kila keda na ngona keda kina na bakatara. Iya. Era tuili woran daw lang sere. Muri or to nando ngiri-ngiri. Right. Nangona ko kuni bere na makini mata sere ko. To nando ngiri-ngiri total tuili. Ato buntal tuili to lang sere. Nangona sa on makina masa sa basa set taga basi kay ni matsere. Odi mana na matsere ngo? Odi di babu. Bukan tadi tu nama ceri kok sama living goma. Nyoka nggak sponsor tadi ko na dito. Sintor ka Italia. Dia naman so kung sila bitaw ko binabi weekend. Alright. Kaya nabi kami to doksaran di naman tadi bagay itu nama mata-mata. Sila din daw mata-mata kana no to sa kilo. Di nasar. Na lama ni GS271 nabambulot ka ni Sarfin Ndimba. Arto ngone o Salome bitaw kula aliposo na bete olitian suben na bai Romeo be TV. Arto kere share chuko na kami ko lewane ngango ko andre mo chuko na ni maten tu ko tu chukilungo ya ona GS271 na baka bulo chuko ni OB bila bale sar na semul mai ana kami ko bimbilan do na uno borong ole re na nang kami baletan no mobile of na guest na point na masisi merka kun taon na ngone na Singapore wai iyo ruto to kana uti na walu kina diwa mataklay kina do na pakadala ka bikito ni to ya sa may lolong sa kina may kamay ya bukin ni do na pan kila de do sa mataka liwara la duruma right na matagali badala ka bongo kila na bakila sa kina musimusi iyo baletan ni vida bata na yambaki na numu sa tu may di nasar do numu asimisi sindo na ya me rawata marangeti me todo kila no itu bakin mundo itu tiko engke miyali wala ngalo mga libitang ngalo mini di nasar pun nila kapatala kami kam dono mo dagang nang kangkaro sar chicken itu betul-betul yo ronga dorto ko ni orto ali tu na lenu mo bale iyo orto wa mo litu lenu bale robata to kinoro na doruro na tangani tu ndota na doruro sini doruro pangwati tu angole kinano sini sudu na luben right robata to na doruro ay na mata kanisinya ngai kindatangan satu buta kena kumbu right sini mata sa na buni kama kama ya begitu tolo kinanaka mambalete ni bulo tu na di nasar ngonong koe right mau sar kena te tolo berke na bibuke bisa tarai ba malu na bale bale kau kama ya busar na ba ang tanang kangkaro chicken na bukun nang ngole ang mera kasalte ko na ko na ba to chukumi bale mera marro chuko marro itu na bale ana bukun bi pa dala ka boya boli chicken nang dona tamani umoy la bale baka ngatu no dems ana lomo ning dona ngole le kala Makatal nga kina na nabuku ni nangona santo yata kina napatal ka do na puno sa singi daya lunde ye nakambimbi mona ya tinde ko nabuku na dama mena mateni ka mona mbokova sondo didi bona kaniliwa sondo reda na kasi na dama sondo bir tak mantang itu ba baltani ka ko ni lebu na kamay mai nangano bangori kasi nakakede ko rin do ngelewa liman nga orto nangono na hitung babat kerto libu bal pa ngakila ni kambule lo mani main iyo kendo gabe mata kanito rin batana gas kasi mo rin ko rin buli ketawat ko na mona di mo na turbi na kata na mata na ba wala
katukin. Iya, kan bibit sih kuna nonton yalonde. Men tentu yalonde ini atau apa kata laka. Iya, tadang tapi bang kalau seneng udah nonton lutunya kan, kita do bitala no. Dia nasar. Katu peminontain rolo. Gori, Right. gor serga. Kena pun tunang wali kena ke bakas saya tuh. Me baka matala teki bertunang wani, nata menataka. Doto nga na emergency exit. Misato nga ba ko, may mamar to ka? Kuni mama olah orang bahas kita may tambay tumba. Kasi tuwa lo mani lo munto saya orang lagi mana tahu. Kaya mana tahu. Main ron ko. Dan nga mo nga na bito ko na ka na ipujesa snack practice for moments worth sharing. Blink and you'll miss the costume change. Straight from the Moulin Rouge in Paris, duo Ozzy Bella make their Fiji debut at Fiji Showcase 2026. Aerial skills, flying pole, hand balancing, jaw-dropping quick change illusions, world-class acrobatics like you've never seen. Catch Danny and Sasha live on the Vodafone external stage. Vodafone Arena, 19th to 27th June. Don't miss the magic. Get there. To the 27th of June, Fiji Showcase 2026 at the Vodafone Arena. Suba! Fiji Showcase, Fiji Showcase. Sama ini bilang kita bisa mati boleh main akam ni dengan Right. Kenapa dia menanda loma? Dono ba naka? Kenapa dia menanda ro ida tio na bekai so be balik kenda. So enda do kawai na so na era na pada ibuke. Iya. So na ibuke ninda ya dondo no main akena ngauna Iya. na bonuan donu. Ento so time sa Hindi kena. nasar. Din sar. So So, baka enda do wasa mata kisa. Sulian dulu satu ngangan dia dulu satu. right. Ya so na matagal lolo main do ngan so bekenda na ngono. Enda satu bang tatu na lolo mabaka me lolo mamulo rin. Right. Lola mo baka reray. Iya. Bina kaya loloma, bimbi talaga kami loloma, loloma ni talaga nga sirin susumita ka bikin. Dono ba naka? Dono ba naka? Maybe buka kinon ng bulay na bingon to. Ano ba mulo tsaka limita mo lang ko sepo. Iyo. May tabi ni do maro mo tumay buro tumitabi ni. Warang tumay na BTFM na singa sanga ibang ande tag saranga may na BTFM. Ang galing na bibi. Kero galing na bale. Na nung gusto ni sudo na singa lotule mo ni mado sa awit. O kasi ni kilabon do tsaka ni nung gusto ni sudo. Oi. Kung tumuko ando na kiyang dalo ni tanaliw. Dulang bombo tumay. Mode. Ito no ko ni dalito na siya ni Ronita eh. Iyo. O ko ara ni dutuan na ni. Talita na nabiya siya na. Siya nga siya ni biya. Oy. Mento na kemo. Siya nga ano mo ni robo bale bata. Ero mo bala na biya nandalo yung ko nandalo ni tan. Ko na sumo ni tan na. Iyo. Ko ando ka mekel na sila ni ngani. Right. Na kena na lalewena. Iyo. Ya kutumo ko der ke kuntal tan na bato na holo yang ko. Na ni mo kasi ko ali. Ngay manikiro mo lang ni bali. Kero ngali bale ha sa gitu ko no ko biya. Wi tabale itu lu tu kata may tayo ni. Iya. Itu wala nga sere bato bale na hotel may nakia. Ah. Manikiro le small karate bale. Hmm. At ko no ko wi ni wachi no wachi mara mani budi kura. Iya. Satu ko no ko wi wachi endar ada ngi suba endar mendaru marriage divorce palai. Isa torang. Iya, beneran sana ba di kelatu ko ni sana kero na may shot. Tapi kaya. Ya ba kini kero may shot ya. Giliado talo ko no to sali mata katali. Turang. Na niru lima rota ka to na nugusi ni sudi bale. Iya. Kontu mo ko na mengo yang kona na begya kero litu kia sartu. Kero ngay man ni doto kana tanwa. En na ya kabini singa ya. Doto kana kia na mangici lilai. Gay o ko ni matenga ni bilo ngono masali di besar na pay. Kenapa? Di mana pay pasali taki mo dan na tabay way. Dito ka. Sini kita ta. Na iko kilawon na. Dalam daraman. Nendol lintarama. Iko kilawin na kana. Iko asa may kuka. Tano ka na tumba. Paano tumba? Hindi ko itumba. Ndol tabay. Ndol tabay. Andon tabay. Sangi kirungun juga ako sa ngunu. Way. Ngunu ala ko sa way. Way sango endo nga endo ono weka gubata kana weka may buaya. O demis ko kento aso tayo. Yo ko ang ande ni balito ng ngono. Gina mata bale. Ka kelen na bitu. Giri to na tek sina biwa. Oi ko kira ka Roma te ka di biwa. Eu sigan yung mind to no mo mobile na ko na kare karwa. Iya. Au sare na tingo ko, eu usa di ko tingo na. Ano dito ki mo ko sa niya kita kami mumunya ko na. Dito sa singing ring. Lako sa singing be karakter mo yo.
Sana sana ngona ni santan tu vingo na bilo liya bunta ngunu tu nanti limaro. Dorona. Maruta kan anu mungunu. Sa lewat na marong golis. Iya. Sana ngona tawa na talo tin num tanga sotar lay bobo ni maro mena mata sa uci. Sangga usai ko tal lambog ni siga. Right. Ulin drop te ko sare namandi. O gay rongat tal ken tal orto ngir tal morto me namandi. Ni litu kuno no ko ni uda ka bada ko. Usai ka bada ko. Ari na mo kemen kim sakila. Ani Kila kila sabi tala nota ari na mo sa ka. Oh, sini tak kau buat apa? Kaya dito nga makasama-sama. Oh, sini tak kau buat apa? Kaya sa nga rin raw kuha. Gua sa ref na. Refta. Sa mga sa tatawa kayo. Oh, usai di ko yung mga binaka. O ni mo sumber ko, umbi dyan na miro yang kuana. O sa gilo suma usah gibi baka ucia. Nah, umbi. Oh, say. Tarangi benaka. Gua sa pambili juga. Anto juga na Sir, bilo. ko na bilis ako, kasi bilis ko mo. Pero Saban ini na, Doon lang. teman relevo na kaya may dambital ito na bagi mo nimbula Naka. bagi mo dito trobi ko bilited. Iya. Morta kina kaya may dambital tala. Biki mo ni ba yan doon? Right. Ko text lule. Mhm. Kaya lule mo na naka kikin ni bunisa sari. Iya. May dambital talaga ni kuha ito talaga. Nano ah? Nano ah? Nano, ron siya ito kaya di ba sila no? Happy belated birthday. Right. May morta talaga. Ang morta talaga freedom. Iya. Nakaya may dambital nga ito talaga. Tuko na freedom mo ron limaro taka pa tanan na sige ni sudu. Iya, nata naman nga ito sa pati mungkin. Lama talaga na daga mo de kami na kani kuha sala kala kawal to kan daga Kinasara. sa nabi mamatungan ni awa ni tagina ni maro taka na bito ka. Siguro sa nang ole rongo o sa nang isip matalen na ron singa. Mene do na bito na kalo ko na kami na kani Ano ko. kayo na bila? Suka na bito. Oy. Kudu war kiaw. Saya kasi niwala ko. Iya. Kata pa. Kaya mo ko ya. Nama kita talaga na kami ni matanga na walang sar punches snack crackers for moments worth sharing. Yaw mi ka galong bulo. Alisi. Hindi miss.